पाउसेदे यमफम ओइफा मर ओइफा पाउ खरा अपडेट तौजरे यूजीसी की चना कंग्रोन थुगाइतुना एमटीक्यू की वीसी खनबा यानिंगदे आमसो मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ओइना हापलेबा मियोएसी यूजीसी ने रिकॉग्नाइज तौरबा यूनिवर्सिटी अमहरबसो गाइडलाइन की मतुंगिना क्वालिफाई ओइदबा मौंगदा हापसिले एंड ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आमसो न मराल सिरगले आमसो की प्रेसिडेंट केएस सहन थादोरक पसेरोल अमदा यूनिवर्सिटी अमगी वाइस चांसलर ओइबा याबगी एजुकेशन अमदी गाइडलाइन सिंग मतमतमगे मतुंगिना यूजीसी ना नोटिफिकेशन थोगे लेसिंगरी तरागा निपान की जुलाई दा थोकिबा रेगुलेशन अमगी मतुंगिना वीसी ओइगदा बमियो एदु यामरबदा यूनिवर्सिटी अमदा सही तरा प्रोफेसर ओइरप नत्रगना मासिक मानव पोजिशन द रेफरेड रिसर्च नत्रगना एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव द लेबो ओइगदा बने अदबा एमटीयू की बी सी ओइना खल्लबा डॉक्टर भवेश्वर टोंब्रमसी लिसिंगनी तरागा तरुक्ता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तागेल द प्रिंसिपल इंचार्ज ओइना हाबलुरबने अदबा मणिपुर हाई कोर्ट ना AICTE के नॉम मतुंगिना क्वालिफिकेशन सुदे हाइन लौथोखिबा मियोने मांगना फंगलिबा PhD असिसु टेक्निकल एजुकेशन के मरिट लेनदबा हिस्ट्री सब्जेक्ट लौखिबने हिरामसिग मरिट लेनना भवेश्वर न मसाना मोरल ग्राउंड दा फमथादोगु हाइन तक्सिन बगलोइना MTU की वाथोगसी मणिपुर लेखंगना मुगना कुमने यंगसिन लेबाक इरांग थोक्तना होनबा मथौ थाई हाइरे अतोप एडिटोरियल की कलम अमदा सिंग द लॉ एंड ऑर्डर लेटर एंड स्पिरिट चनरिब्रा महौसादगी हौना मणिपुर की सिंग की एरिया सिंग लॉ एंड ऑर्डर की फथापंबा इचत चनदबगुम तौदुना लागे तंबा की मफम सिंगददी आना ललहौपा यारुंबदगी सरेंडर तौदुना युमकै पांदुन लेजरबा खुनाई की इसेल द तिनजदुना नोमगी अफंगबा थबक सुदुना इमुंग मरुंग पुजरिबा नहा कैमरों पुलिस कमांडो अमसुंग इंडियन आर्मी असम राइफल्स ट्रुप की कंबाइंड फोर्स ना अहिंग नुंथेल नाइतना रेड चतदुना फाबा फुनबा ओनाइदुना अवबा कैमरों नंगी अदुगा चिंगी लमदना मियाम ममांगदा इफोंग फोंग खुलाई फाइदुना ललहौबा सांगु सांगु कोइसे चली हाइबगे पाउदम कया लैरे मासिगी मतंग सिलमदबसिदा शासन तौदुन लाखिबा मतम मतमगी लैंगाक्सिना लॉ एंड ऑर्डर सिंगी लमदा निंथिना चनहनबा ngamdabadagi थोगलकपनी हाइबदा लालोय अंगांग निंगाई जाउना थेमला थेमलगा थवैरक्तबा निंगाई जाउबा हेंगलकपा वा पेटपा हेंजलकपगुंबने चिंगदा लैंगाकी आइन चनदबगा चमानारे तंपांगना खोंजंग अमा चंगसिलकलबा नत्रगना वाफम अमा हेक फोंदोकलबदना मदुगी मयुक्ता कैनोमदि तौदबा यादे हाइबसिदा लैरबदी अपुनबा लिंगजेन मानव मणिपुर अमा साकटपा वागने हंदक पांगथोकदरबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरागनि थोइरक सुबा जनरल इलेक्शन असिदा वोटर लिस्टा असोब यहुंदना वोटर की मिंग डबल चतनबा सीख्रबा मियोसिंग सही सुद्रिबसिंग अतोप केंद्र नत्रगना वार्डसिंग द युम पानख्रिबिसिंग असिना चिंगबा हानागी मफम अदुदा लैरिबा वोटर लिस्ट की लौथोकपगी कक्थरपगी थबकसिंग अयामबा तंबाकी लमदा लैरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंग की ओइनदि लोइख्रबने सिंग की सो अयामबना लोइख्रेदि हाई अदुबा महौसादगी चनबी अमु ओइना खुरकन पांगनबा मियोय खुजोक खराना सिंग की साधारण मियागी वोटिंग राइट सिंग मनिंग तमना एक्सरसाइज तौदुना मसा मसागी अपांग पामिरेपसिदा वोट पीबा ngamandabagi thong sing matam kyagi mamang da sathaduna lakli haibasisu miyamna ikhang khangnaraba amane manipur da mapungoi ni yengbada law and order ki fimam phagalakle haida ikoina hek leitana laure masi tasengbadi law and order mafung phana singtam animakta chanhanba ngamdabadagi mana mana thokpa maningtamna tawning tawba yahanbadagi irang leitabani harabasu yare tambak da sanarifa aingi akan ba thing basing sing da su samana na sanhanna bathapuk pekhat pa hek hurubada irang mayam ma thokani police commando gi पाइगेट सिंगी लमदा मरांग काइन हांगदोक्से आइन लाइतबा मानबा थबक थरोम सिंग साथारिबासी अहिनबा शक्ति सिनदुना लॉ एंड ऑर्डर गांगना चलिबा माफी मफा पालिबा लमदा ममनी हाइबद ओटकदबने नेशनल हाईवे द मियाम की तंगाई फदबा पोलम से परबा गाड़ी अमदि ड्राइवर हैंडीमैन क्या की पुंसी पिकम नगरबने स्टेट लाइखांग नगासी फॉरवा मदुदा चेनबा अमदा फादुना दंदी पिखिबा थेंगनद्रे क्रिमिनल क्याब्रोम खुर्सी थादोक्तुना थमलगा इरांग लैत्रे हारुबदि चुमलोय मियोय खुजो खराना नेशनल हाईवे सिंगी चुबली फाइसिंदुना लहलिबसी चुमथोकपा फाइ अनौवा इंडिया अमदि मणिपुर सेमनदबा बीजेपी दा थाजबा थम्बियो नरेंद्र मोदी इंडिया अमदि मणिपुर दा बीजेपी ना लुसिंगबा लैंगाक असिन अनौवा मियामगी जाय फगदबा स्कीम अमदि पॉलिसी प्रोग्राम के हौदोक्तुना लागली मखातानसु अनौवा इंडिया अमदि मणिपुर अमगिदमक मियामना पार्टी असिदा थाजबा थमली हाइना ngasi khangapukta laiba MMRC and unit fakta pangthokiba Bharsun Eri madalepak asigi prime minister Narendra Modi na phongdokre BJP khangapok mandal na sinduna Manipur miyam amadi prime minister Narendra Modi ga unaduna Bharsun wari sanapagi thorom da phang hai sako thorangi lamda suataduna laklava Manipur miyam ge order fa ke yangsin thapa konthok na bagi damak state executive minister NP Rana miyam ge nabit pangthok na miyam hunare masigi mathakta department gi miyo singjawna sing da satsi amade kungkang da satsi abe scheme hawdok tun lairaba miyam gi jaifana bada bakya pangthok pananga sidi Manipur ge miyam punaba lainga asigi makada awan bakya pura pangamle
Tarakanithu Super Legislative Assembly ki Mikal da party asida makhatana lengak semna nabagi thauna adu ani so phase gi pangthok liba Mikal asda BJP da vote biu haina phangdoke. Tharamadu da saruk yakiba Chief Minister N Birena haikibada Prime Minister Narendra Modi gi lising makada miyam gi yaifana pathabak tharum kya hokiba sahi manga asda pangthok tona lakli Tarakanithu Super Mikal gi ahanwa phase da party isna sit kundagi kuntra fawu phangane loina da lakadur ani so phase da su party isna sit masing yamna phangtuna BJP khaktana semba Lengak puruk pengamlakan penambaga sit Narendra Modi ki sago thorang ki thabak ta lamda masigi miyamna thajaba thambadagi ne makata na sum miyamna party asibu thajaba pirakani airaduna BJP ki lengak laglabadi miyam gi jaifana ba thabak mangsil thabang amlagani aike Barcelona rally atuda khambuk khangabuk asigi BJP candidate ke S Manjor bangang jona party iskilo singba kya su saruga ke Nagalamorom da Home Minister Amit Shah na Radhe Syam ki vote khomkre Union Minister of Home Affairs Amit Shah ngasi Manipur laktuna lakadori Tarakanithu Super Legislative Assembly Mikal gi ani suba tam gi BJP ki candidate weriba thoksum Radhe Syam ki vote khomkre ngasi no bijungpa pungkhairom tabada wangsing kotompok lampakta akhanaba flight amada lakiba Home Minister Amit Shah na wangsing dagi hero parto Devi matam lapakta pangthokpa miyam gi mifam amada sarak yakiba ga loina da lakadoriba Mikal asida party sigi mirep thoksum Radhe Syam da vote biu haina phongdokhe Manipur Chief Minister jauna BJP ki State President amadi tongan ba losing bai kana saruk yatuna pangthoki ba tharum aduda Amit Shah hai Congress na Manipur sasan paringi matamda ban blockade jauna miyo ki ponchi tongan ba samesya kya mayung narame adu bali singa ditara ga tarite gi NP ren losing ba BJP ki lengak lakpadagi santi hoina jago tharang ki lambi da changchilak pangamle Congress ki matamda sukna ta ki National Highway amakak lerami haina faladuna ngasi de National Highway sing mafung kana sem kana da center yamla ba senpam kya thadaragle Lampi thongi fibam sakut wada natana development infrastructure kya da so awan balagle ban blockade leitrapa matam da sakot bagi lampi purapa ngamgani haibado BJP na lusing balenga kasino ulle lakadur bemikal da so BJP da thajaba thambiyo haike makadarakwa atopa pau amadana Prime Minister Indian Air Force ki C-17 aircraft Ganga operation da saruke hankre Ukraine ki Bharat masa sing evacuate tawriba asta Air India ki plane khakta natan Indian Air Force ki C-17 aircraft so Prime Minister na kasidagi sarugyan na ba kangan kre Prime Minister na kangan kiba asig marit in Indian Air Force ki C-17 aircraft so Ukraine ki Bharat masa sing lakthok na ba Ganga operation da sarugya kre Ukraine ki ngasi Bharat masa sani taragani fan pura kre haujik sambriyaman Indian embassy ki mathakta laire amromda Prime Minister Bharat masa sing Ukraine dagi thangdok na ba hona bada solva republic amade athai leba khragi Prime Minister singna mating pangkiba adugi namakta apen ba phongdokre aire ngasi su mapan chuba Ganga operation flight number Bharat masa kya Delhi da pura kre amromda oirakli ba fibam asig mari lena malam ge laiba kya na Ukraine amadi Russia da wari sana ba takchak patagi ngasi laiba kadi ki representative singna Bosnia da wari sa ba hokre haujik su Russia da mai ge kya dagi attack tawba leptre haire amromda Ukraine masa lising kya Germany na chingba jumlo da laiba kya da chancellor kre aire singjamai singa makha da sakang da basina dukan amatum na mai tharamle ngarang ahi nogai matung pung 3 minute tararum taba matamda Singjamai Police Station ki manung chanda Singjamai singa makha irom lairakta hangba grocery shop wholesale dukan lama sakang da miyo kharana tomna mai tharam lai aire bawasina hai mai jakraba dukan la si laikai adumakta da leiba hawvam indesur kova amagine mai jakwa du lupa lak mangarum henbagi pochai mang takre aire indesur na phangdo ki bada dukan mai tharam ba du sakang da miyo sing ada dukan ge seri makha gi ufa khara fakar fa matungda Mai thabagi thabagadu satharambo oigani maga ngasi fawba kana kumba amata ga nuai da balaite loina na atamna da dukan da taina tu mai thatna mal chang kya mahan ki ba ase thamoi sona nuai te ana supang doke loina da dukan mai tharambagi thawdu atu palikai miam na sunuai ta ba phang doke arui bada content singa sigi marui ba pau khara asi ba pau tamjari ba Manipur Local News YouTube channel amati Facebook page asidagi yang biri ba punamu pathaga sari channel lesan atum ta kana rabadi subscribe to be subscribe to be like and share to su kawi gnu pramakpo amakana thagazari